Hadir kata yang hikmat jongki lebih bat kila buri yang lebih nak hikmat utrai. Kejenikan kebangiyo ini pelawan tokung nak kubri kaayunya bat isu totally ikut. Kejenikan kebangiyo ini berkumpi kena Sunday school di akhirnya yang kami mencoba kilale ruang yo Moses syagawa nai kami kat yo belum Moses aku asyam bat kalau pergi no hawa kenang ko unai yo naga cincak penya hagi sipai uparo tapi Miriam bat kabur dekat asyam bahkan yo pir kerja ayu ya Moses Kejenikan kebangiyo ini berkumpi kena Sunday school iyo kejenikan naga Jacob berbidekan nampan buri daga jinduai yaga yirga sam jungi yaga minai para jungi kenang kebangiyo life na di aka ibisniyo kebersau mentang iyo isa ya karakter kejong Moses Moses awal laduan berubah, saupo snibat saupo met alor ulung Sinai. Ulawan hian berai maulan punya kesipo hukum. But endam lapoi haturailum. Uya kendu Shangri Joshua, uya shong anway haturailum dan akil nongelang. Henry endam Moses lapoi kajaka shong dara. But lap bagi kuan Israel, kiamani dia kuan masih no. Moses ulapitar. Gumta ulalan tau ikimaulan kiyak amalan kaban dapat sudah. Kejenikan kebangiyo ini berkumpi kena Sunday school nyimte kanong kukikuan Israel Henry long Joshua ubayainya pat leadership. Mentang ini saya karakter kejong Samson pat Delilah. The Bible kong bahwa Samson uday kunasar jong uday berudayu ubaklan kebor but Delilah kanong Philistia kabawa kebor ba jong Samson kagan agaway kami Delilah kalapentia iyo Samson agakot siyo jong ka but kalakot priyo but kalaki yakinyaw kichikro di jong ku but kabor jong Samson kalakundriya no na Kejenikan kebangiyo ini berkumpi kena Sunday school minum dekan bakla bakla Samson ubale bersyak yang bau play upah. Mentang ini saya karakter kejong Naomi bak dipersa kurim jongka kerut bak keorpa. Kebaik keom bak Naomi kalau kuat dipersa kurim jongka kerut bak keorpa. Bago ang yagi baginik tayo sila kayin kakumi jogi. Agabanin kong baro at kila karna bakila kencang nila bagiin. Henry habiin pa ko orpa kalamidyo bat kalamit tayo sila siya. Siwabalit kaladong ila kakyaw bat kalalay no. Karut pa kampre kalalay bat kasnoket halagakyaw rin. Nangda karut kalong kakyaw bagat siyang ikabalit siya lengka dan tampil na din ginawa. Dekalajian ka bagat lengka na din kejong ubos. Kejenikan kebangiyo ini berkumpi kena Sunday school idegandang kecilong kung karut kabanangman buat ikibriyo kibatiyap shisha yobay ibayin. Mentang ninyo saya karakter kejong kahana bat ulendo eli. Kahana galalet bantuai haga temple mau play with me ego chujin jarjo ka bagambulan kru. Dekat bagatang tuai ulendo eli ulayoi basyuki angkir niyang syutur. Dia udah mau bakal buat baru orang ka bagan bu yang kawan joka bagahana kaya buhat kau yang kawan yang kagiat kau jadi Henry kerake yang kemensian akmat putra. Kejenikan kebangiyo ini mengkumpi kena Sunday school ide bangiyo jenikan na kahana baka bangi tuai
Ituai na kadoan ng paro, bagi katao ublay kong jugantan. Mentang, miniri sa karakter, kajong gulayat, bad ujabat. Dia lagi ubriyo na kajaga siyong dara kifanisya, ubaberteng ubalayat, ubaberenian jumu kalong riyo shidra, ubaberta ikipakya kong ki Israel, ubabang aki, pakinjiyan yung ubriyo, ubawan niya le batu, de hangga awan bagayok sa ujabat, ukul ujese, ubalong tangkunang aklang drop, bad ujabat ulabu ilakati halakapla, baula siyang tayo umaw, baula syat balapende, au tau Palestina na syama, bat ula pelon, baru jabat ula siyang yung wajang ubalaya, bat ula kraina di jong udaka. Jinikai kebangiyo agani, bagungki kena Sunday school, ide kanyo jinikai na ujabat, bawa kara ude udah kena ude ubasyur, batunga bersakren ben yang kerten ublay. Mentang iyo karyam jog Esther, hadirin makalanong kaskim jog worship. Jinikai kebangiyo agani, tomin lang kung ke Esther, ban syakri pangayo ublay, ban kajinglong kutswet jongka, ublay ulat pelong yakasya kajinglong mahade. Mentang iyo ka karakter kajong kameri bat uangal Gabriel. Uangal Gabriel, ulawannya tuwa lupa akameri, bahkan pun bakat kayo kakot ikaterteng jong ujisu. Sunday school, ini dalam kunci cilong cium kukamiri. Kawala dah bersyukur guru, kalau luar banyak baik ekutian ublay, bak kalau nangru banyero ublay. Nentang ini saya karakter kejong, kegentai Samaria, kawan tongkong yang berpukri ujian. Dia bagi sendirian yang leceh jiwa, syaitan senang bersamaria, ujisu kalau syamalau kata pukri ujian. Dia wei kepriu na Samaria, galawan bantongku, ujisu ulapan naga, hengrei kam ai nama toong bagi jiu ujialong bagi nong Samaria. Adien kalau ada kecil pernah nong Samaria, bagi ujisu ulapan kau bagi tuaka, baude Messiah, but Marku tahi dengan cikmat kalau ino iyo kiwo, baka lamare syaitan Samaria. Kecinikai kebangiyo negani, bagungki kena Sunday school, iyo cinikai negani kenong Samaria, bagi donkam Malaysia shishayo dry, but itu iyo Messiah. Namatang kita kibaya shisha, kibalak balik bro pagkalaw cikaku syakiwe. Mentang iyo yaga karakter kejong Petros pahudang kawang jaban tong doha. Jinikai kebangiyo nagani, bagungki kena Sunday school, ini banyo jinikai na kajinglong chikim u Petros, baude u batray shitong, but now nong tong doha, ublay u belongyo u apostol Rangba. Mentang insayo ka karakter kabakadutang, katakatay jogagantay kabapang misnam. Dia siya agaway kasi kat ba ujisu udang yan bakipat ba babur yau lawan ke priyo ke bapang misna katal arsena kalau baladakatang syuyok ta yang remeh jangkau jonggu kan sekian de dalakta bat kuning
iru kata Jimmy sang joka galasangit no. Baru Jisu uloong. Mana bakal ina? Bagatan thay bami Islam uloong. Day mangacuan. Baru Jisu uloong. The government kokun the Jimmy joka galapin kia yapa. The Jimmy kai kabangyo adani. Bagumki kena Sunday school. Niyo Jimmy kai kabakrown agani ka Jimja. Baga Jimmy okso ke kagerteng Jisu. Kawanra the Jimmerman ye kibangdol Jimmerman. Next time, balik lagi